Helo, Colin Ramsey yma, ac ni yma heddiw at Ysgol Fitzallen. So nes I just gorffen ein gwers coginio ffantastig gyda pobl ifanc a gofalwyr o maith Cymru, ac o'n I cael loads o hwyl yn paratoi bwyd gyda'n gilydd. My name's Sophia. I spent most of my life in the fostering system. I'm the illustrator of the cookbook, Bring Something New to the Table. As you can imagine, when children do come into foster care, it can be very chaotic, and food is such a big thing. It's such a family dynamic, and giving children that space to have food around the table, it gives them that normality. Mae'n rhoi hyder I pobl ifanc ac I gofalwyr I coginio gyda'n gilydd a dod o gwmpas y bwrdd gyda'n gilydd I gwario amser, just stopio, ymlacio ac yn dod mwy agos ac yn creu atgofion hefyd.